Bawa saya masuk bawa saya masuk sana. Senang tetuong kumadatin insanan. May to kapatilang busa iti kay si Santo ko miyampay dat sumambayang to kapagulo. Kinarahingan usundo isong kerjaan sorga kung sikaw dat insan pakagu tu tetuong da bayno harakagu kasiwatan dahay dat kapag yampay kapag isiso dat isuang dat kabaktian boros sa dusun da tetuong da bayno. Kung sikaw mantad sa kadungno gisam mo piramutan dahay nga manahak dat sa kadung alumis sa mantado sa limpunan gisambat pupusan iti kay sisan da tetong bayno. Payung kanagi panambarasan dahay nga manahak kagud at pangiwaguhan kainggiratan pakagud katumbayaan pananudan dahay kumadya. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po dosanong tetuong kumadatid insanan kalansana dat alumisda piramutan da hinad kaynan daw ko yeti kasari no hititi ako ni kay komoyan dat ay osonong nga ay milok komoyan da inotorina kapiyo halain ikomon dat asuhatan no boh. Okay, jadi pingkuran na tabarat tadaw di bayno tumbayan akod po nangid dapi-api na pohom ikomon natin pantay barat nga timpu dot marasambo dondo ay norolihan ko piya hiti komon da pantay timur iti nga mituong no lah haro no pori sa takuri nga ay nakotus ko piya ilo naman to kabaling kahangan dat kamayan dat ay nurid di paling kukurati asunsudan natin iti bulan sa balas. Okay, jadi tetuong bayno iso pakagu panambarasan dati dot ay agati ti nga hit ko basana ni datid orongaw alansana ko dat ay iti na dahit pagihupan dati dat suway ko pagulampatan ko mangimbulay nagi hupan ako idakod iswangot ay komen ikosodop karay tokod tanganak karay tokod agangaw ongotil paingkurad igereja nga tumbayan ako ainsanan to kano po maharo na po dati dot kapurimanan suway ko it okito dati i opurimanan dati it osoro dati nga ainsanan na po rin nga montokot ay komogoton kosanongon koburuon labi po nod iswang katumbayaan kumalat tanganak dati. Suway doon na purimanan, suway ko na purimanan nga iri na dahit mantad ko mag-isusuway ko boyohon nilat ganganak dati lom idohon na purimanan idi yusaran na purimanan di gasmin na purimanan pag-isison to na po rin iswanggat ay mumuro dat pamagong pila tanganak iswanggat ay karuhan yan nyagal ko igereja iri na dahit kano dat mga hakbilad karikot humikat kasari kumakinarahingan. Bayan na po ay iti panambarasan dati nuan
Paingguasan iswang kita Mazmur buku katalu ayat kelima gisom do keenom miampait okolong iho napa nga mongiloho wa kukuma kinorohingan isia napa menimbar doho mantadet nuluh daw di kudus lumatanaku kodopaku posikaku tu kinorohingan napa nga monokodung doho ayah kosoro kunagid harus sinding kanawon sa ikutit Mazmur 3 nga anay gitanit turiding go hitid kinenon do hiti ya Mazmur buk katalu ayat kedua gisom dot ayat kesiam harus ti pamasinding got iloot raitan do nawon sa ko nga ibu alumis kapya karangahan mo nga kagiatan nga ulun hidim ay pakinonghon ka pi hisindi nga ikomoyon ka isuang iboros irihit ay pakinonghon kagiatulun di ngumanto ko kagula intan pasuabot ay asanong nohot kawawayaon pailalaan dat konsubid dit monsusupu nga isinding got monsinding got mayad boros-boros at kinorohingan. Jadi lumatan aku homodop. Lumatan. Isayda kayo siyodop pa doon do. No, pwede manda ta lumatan. Lumatan homodop. Doho na pod opurimanan sa iradat nakatuho talad. Kumon ko na po nga lumohing mo di taburuan iti mo. Inopohit bobos at aramay na opurimanan ko nga modop. Iti modop. Ako ano pa ka modop nga makan. Duo no ri. Ayat gumo ibugyan de taramay bonman ko piyo. Nga mantan da kinagumo iriham iduo no at opurimanan ko ay iti modop makan. Makan ko no po misuway mutit opurimanan ko iganganak itang koro po. Iya ko iganganak imumbalagi gumayo tanganak wagu. Tok ang agaya mo tinakan iti tanganak wagu nga kaswayanan to iri kasari atian ay tinan. Ikaw man po di malayo di nga ino pa metabolismo badan nga ay akwat pa kumaraja. Patumi mo nga lunok ko hilod tiyan. Itid ang po ko gakod. So pa kamo na PJK. Perut juga ke depan. Ponsusuni nga minsawat betil lo. Korikot. Napa ditong 30-an. Sumuni mati nga kumah. Humamad do pansusuni o kundi ko minsawat ng humamad pansusuni. Jadi doho no po napurimanan da sayran no korikot tot opurimanan no po di ko nga sayran korikot tot apat no po da taon atok iti no mo dapot ay aramay na tapurimanan ko tu sekira mangigit ka korita mundorong ko na diri disan modop nga oso nung upot ano po niya na alam ay sa mamusik oso nung upomodop ay sekirad ay iwalay kuya oso sa modop ay so piatilom ay so bantal agang awi tambalot lumatan no po kodop. Kadang-kadang got otogod nga sawas sumunod. Uy, kadang sikap piyo modop ka. To ay sekira na bodagyan alay do kodop nga
gumu pandai sorita ki. Ende. Nga irini kemuyan kud ay aramay na ti modop ki. Nga ipagilitan dati og tumbayaan kud og gumuit ay kopuri mandot. Susah modop. Nugya karetan insomnia ka to susah modop ki. Bobos huyan po ko tay ko paing kurang nga kodop. Kodop nom haron na tong sa jamom oposik. Yodi ki. Paing kura ko pandad oposik nu padi man kayo. Modop nga asiodop. Kodop. Mintong go handphone nga itino po kumanda handphone nom ay boboson ped asa nga dahan nga apasan ni bo. Apasan ni mirikaw nga nga pukul 1 ni pitang atuong no di paburuan ki. Tok mumbal na yang mambasak kitab. Nga kada masilihad ino po kitab nga mandetubat mo siodop. Siodop ko piyoy matid mambasak kitab boy. Mintong ko ng kitabom. Haro not pintang ni satu pasalom. Min 7 ko na di. Katudo yung mga ko asukong katudo. Nako hombo no hit. Ano na abas pihan no na basawon no. Ko puro gagot ilom. Putan na kago. No pintanga ni sikula sabat nga naipihan. Ko puro gag ko. Langon na kago ngombas. Langon na kago. Siodop nga kada to kono siliho iti bura sa kinahingan dat mandopon niodop. Ko siodop mo ti opyo. Tu hari may paminsuho iti bo. May paminsuhod siodop to ko. Saro ko sari ko di pero nagitaon ko di 8 nagi matutaon ko di. Hat mo si taro khotbah anta kanim. Napo matiro ganid di ang anak ko. Ay handia namati mo ngihap. Iri na to kakuha at siodop to ko. Hitig garaja siodop to ko. Tupaing ka na siyo mo ngihap. Iya di matugi ako pihuri gi. Sige no kayo no. Nga kasuwayan ito siodop bo. Siodop. Iyo nga magakunod-kunod. Right na po ko mambasak kitabom ay siodop. Mintong po di live di sigud isairan di sigud. Tok somok 2 jam ay siodop. Nga mambasa na po kitab. Mintong piad dit live rohani ko ulangan ko pa yung kuro. Kodop yung mating. Hari na ko'y katudo na dondogi. Ay. Nga ilo nalat tumbayan ko iho kato nga tumbayan ko iri no matiot panumpalid dorogon kumanati iti siodop. Ohuyan no bo. Kombal to kunod ohuyan. Loson nga siodop. Gumu no ba ikaw siodop. Insanan no po rin nga magampuangin na dati dot gisom to kuno. Kointong dot boros sa kinarahingan at tadadi. Jadi, iho nga ako po nakabasa sikula sabatit tinibay, no? Mintaw, maging datinod, siodop. Nga dolo pa katulad, haro pati kay sisan, titatuong kubay, no? Haro po na pagandasan mo. Jadi, modop, okon pa ko modop nga lumatan.
isay ko do popengkakat. Haro. Nga noraitan pod iswa nga Mazmur buko 3 ayat kalimoti nga ay siyo ayat ka-6 nga lumatan membaringkan diri. Inopohit aramay no modepot inombalan ko nawayaan nga sayrad hilokopuruan. Umbal tigan may pakipalanok nila idot agmu papalanok. Magitano-tano tambalut. Korikot nandot pitangatuang aiso pataruban. Aiso pataruban. Ay, lumatan latan si odop. Kono modop kan tambalut. Modop. Galam no po nga igolinting. Kono po kay igolinting nga isahap. Kulambo no. O kono po ko iguas sa kayo. Kono po kay tuntok kayo. Pono ko kulambo no po nga tawan dat o gumurom ituon. Oy, lumatan. Kono di nga aruhay. Kodop sanguni-uni nandohit. Agu, unay sanguni-uni. Nga akon nagid. Olong na ito do po hiri. Jadi lumatan, pailatan, paingintong ko dito ngorom bituon, tuntok kayo, mimbula ini ginawod. Ako kuro namadik korikoton no kinorohingan ka. Amu imote tumali bitir di. O kita no di rom bituon itawan nga korikoton no kinorohingan tim abahang apakah anto tiliati ka. Jadi antakan do pailatan to ko sira dulu matan apa kodop hirined o gumu nito sorow. O sorow na nawayaan di tadaw di bayno o sorow na kaboling kahangan masalah awayaan ikata adante ke nununo po nga o guli dati damumuhon bam. O gumu nagiit at ilambusan da oipi. Oipihan nun, oipi nun doon iswang o tadop tinipi. Mantadit ay palalatan dati mi kodok ta kono bonda dit dia digi. Ya. Nukas kagusyo tumungagoku tu kinarahingan na po nga manuridong doho manupang ako. Puji Tuhan. Tu mantadot sokodung kinarahingan kumadati. Iri no kukuaan dat sera do kasuabon oposik toko. Tatap oposik. Nakuro. Kukuaan na po nga sokodung kinarahingan. O kuno po ka sokodung kinarahingan o tilambus ta kono botti. Kano po panambarasan dati dat tatuong gabay no? Isinuratan dahiti. O gumuot miyagalin da tanganak. Manto ko potopi ko iti tanganak. O gumuot tanganak ko solinay dobot taon-taon dot o tudukan dot manugut ta sambayang. Di oniba dot apo modop. So nguni-uni bukarak. Nah, kada po manguni langak-langak ko to. Manguni no po'y langak-langak nga to karo tamburio kan. May kaguntalo tambol gitu manuminguni. Okay. Jadi apa kodop ino po'y tanganak dati nga tudukan to ka sumambayang. Iati nga natudukan to kay sumambayang di lain. Nuno sambayang kat patudukan natin di tanak. Nu kado kayo sambayang. May dagyan ako tuliso. Okay? Kano pa dihiti nga dondo moda pa ko ka. Sumambayang ako kumakin rahingan do momogompi doho. Sakira na po apatay ako po aposik nga sumambayang ako kumakin rahingan dot may paganot pinuhubo ko ka.
pingkure sambayang tadi alumis sih bagi tu ino pagi kapupusan ko pia kapusin dati nga iti na kapatayon mo. Isay na ko'y lodada mo takodop ko. Hiri no kinompokon ailandet ni kutukay tulanot ko no tungan do pengkuro ko nga iri na kinonlimpupuson ki. Miagal di kohonto kibola sambayang bo tilo. Nga na tumalibit panudok natin kumadi tanganak kot makitamong o kinarahingan dadamot at kod iswang kodopon. Ay say salaid di bo. Tamangan kamo pengkukuro nga dang kinarahingan na Thailand nakorikot to ko po'y sambayang to ko di siya na Thailand di ka. Pengkuro. Nga isuang na po sambayang datin it amu pomodo pom ay agumu na bo. Asambayangan to kono hingoyon nga suwab makitamong to katutuang bayno opo si kasuwabom ay kasuwabon na suwab aturampu sa kudanod moy pangurusin di urusan ko kasuwabon na suwab ka. Nga monto ko patanganak ko basan po dati monudo ko makitamong got antakan do iswang todopon. Tama dahay iswang kerajaan surga tamangay na hay modo po tatuang kabayno. Iyo no di. Ya. Iya ko basante di no. Om pengkura sambayang nati sebagai molohing. Pengkura kaya sumambayang. Suway mo ti sambayang nud iso sangulun nom haro koruhang. Om haro hitom bului. Suway. Ihon na pom akunan kuno pod mi suway. So sangulun ako na pom kuno ko rito ani ba sambayang. Makitamong nom iri-iri nom amin kam lumatan kodop. Hina na pandi karuhangom oraitan hindi ngrano karuhang sumono oraitanit keluarga secara general secara umum manadadat ilo kadaw nga kosorod magano timpo sumambayang nga hara no patambuloy hara tatamud karikot tuk olud mo ti sambayang ko makitamong paggulo no pangay pensadua mantadet nununo pohit malapit taka bahaya kaboling kahangan na rumikot. Asambayangan ngay at keluarga, asambayangan ngay tambuloy, asambayangan ngay anggota gereja, asambayangan ngay lain dan amoy sambayang. Iya diho kumutiho. Paano kung iya ko nga iya diwo. Sambayang natin tinta domodop. So sangulun mi suway di haro karuhang, suway di haro tambuloy. Sambayang datin iwalay, sumambayang kon igreja anyagal. Antakan na pod ogum tulun nga kulom mo kirayaw dirit. Mo kirayaw dirit. Jadi ko ondos ko onggok. Ako na pakarating beguro nga aulo di sambayang anaru ogumu ngay sambayangan. Nga ay sebo salad di bo. Nga iya di mah. Iya hon po. Iya dihit kopurimanan. Iya dihit. Iya ditawayaan ko iswang sambayang. Nga borasan na po. Paduli pa yang penting sumambayang to ko giya. Ino po obungaw di nga ato ko sumambayang. Hirihit ko bungahan to ko di. Puro na po sambayang dati nga. Ino po penting nga sumambayang to ko. Nunu ikampo ang katagayo. Kadang kot ilo not handphone not kampo kasari wo. Ihong kakapuriman ako ay hali piad tuanon. Hali piad tuanon no nga ay right no po ilot telepono
Milem momonsoi datid atau ko pakasambayang kodop. Kori ketirita dopon, lumatan latan poti kah. Tu nu kadilo aku membaringkan diri. Lumatan pagi gulu. Sarahan tu di modop. Kodop pom lumatan. Memang ke lumatan tak pagi gulu ge. Miaga lu magonsok nga pagulunan tak pagi magonsok takano. O kon ko rapaw na gulo. Takano komano po nga lumatan. Lumatan latan poti kami sisisis tilom. Tu magiging matilo. Amo nom pokoknya si gampuk kan on tokot kabang gitu nga telepon no kapurugag na kago. Kotilom busok kodop nga hingga pot anak kasambayang. Irih pagi kemoyan kudat pengkuroh na pohot. Ait kendalanon dati nunu no poy sambayang no anaruh potay ko oniba ko aulud asambayangan ngitang aulun ko pengkuroh. Puji Tuhan. Tu kasambayang to koy. Nga tumayan ako agumo mati ipagilitan datid kasambayang. Iti nahit apatut dat terguangan dati. Iti ni apatut teman dati onward transformasi ke reformasi isuangget keposian rohani dati. Iho nga iya di oboros ku pagiti nga kombalo ko kawaya. Tumbayan ako nunoy dahad awayaan nga iya kayo nga kawaya ikadaw. Jadi ino pa di tomodon dati dititi nga kasambayang to ko. Paingkuroh to kod monuduk iletanganak kot to kon hati kasambayang. Tatap na ino po hit penudukan dati nga piwoyoan dati popokitad ihati nga kano sumambayang. Isay asaro sumambayang ikusay kay tondo. Sekira pemodop kau ni mikarohang isay ako asaro sumambayang. Ikusay kay tondo. Iya ketua keluarga sumambayang kan di sawo gitu. Wah, ketua keluarga kanum kulikernat iho ketua keluarga lontikon tiasu membayang. Tu ketua yang haradi kuasa nu mamalantik lontikon tiasu membayang. No pamiandadet moy odop pailatan no itiso. Sumambayang. Kanu mamisunod. Bah, sambayang pailatan. Tungag karati kinorohingan ni tibo pailatan tungag ka ngano ka ditsed karati kinorohingan ni tibo ka pausaunom kinorohingan mintong iti pingkukur sumbayang mintong kinorohingan da ginawo kakagud dit mono kiusa gi iri nga no pay tawayaan dati dibo nga kopi togod pemandom hingga pun dah harus sumambayang. So na sumambayang kopi togod bo. Insanan na polo nga ay ralan panumpali dorogon dati moy iyati na po ato ko kasambayang. Muntok katanganak ino pay tanganak hindi nga otudukan kanta dati dat ay hinggod isuang kapurimanan diolo ino pay kinorohingan hindi nga mamutut tat pinuhobo man po di borsod it arata boros nga mamatay nga ngon po iwala ko piyong mamatay no magarit di bo tu nu kadati Tuhan adalah kunci kematian dan kebangkitan. Kemudian apa nga diizinkan Tuhan. Man po di tarata boros nga mamatay no borit di nga ako ni ka mamatay ribo it. Kinorohingan bagya nga aura mati ti hukum alam.
hukum alam kang kuno penting saira nu padaharo otagu nganya deui na tagud deh. Saira nu padaharo otagu nga memuraha. Iri nih hukum alam. Jadi ia ti saira itinopotinan dati nga kawaya do hukum alam karait kapatayon. Om ay kinarahingan nga tumano di hukum alam. Okay? O putuluh dati om hukum alam apatay gya. Om kinarahingan nga ay papaizin diizinkan Tuhan. Tu irin na po nga kopian takid hukum alam. Sekira na pa suma kinarahingan di hukum alam sampanaw di ay sa tulo. Okay? Nga ino pa kotasol kasari dati om kinarahingan na po mengizinkan kematian. Yati nagiit katarimo sumono. Paizin ni kinarahingan nga toko orotian ng pagkukurahi kantakan dahirin gisang bahara timpud toko katarimo. Sekiranya pod man toko sorohoit sambayang got patudukan dati kumadi tanak nga kahagalagalidit menampurosi nga kakalo po patasalan natin menampurosi ko amu ko it nuridi popasudu ko popoyhan pengguro paduli yang penting sumambayang. Yang penting kasambayang. Menampurosi di tanakti sambayang nga yang penting kasambayang. Hilo iguas pilo mo. Hari nang kudyati no po nga dada mo to menuduk ti tangan dati kinrahingan po di nga mementingkan diri. Memilih monikid tuong hinggoh nang kuit pinuhobo ingoyon di kinrahingan onuo. Hingga ino pun di pinuhobo di nga gumuli kumakin kinrahingan. Paling kurang diri tiada nga ay secara pribadi aku suma pelet ay sinuratan minanurat pelajaran dati nga muntok nepod kapurimanan nu sendiri iya sumambayang tokoy iyo numatim saya kira po sosang ulo na ko sumbayang tanpi ti matay. Modop ko na po masakira na po tatuang ko ba niya kinarahingan isuang ko dapon kung itinit tatuang ko kalimpupusan ko pa yung masih. Pampunay niya nga itang dusa-dusa ko. Aray tani. Saya radat magindalan atau ko pagindalan tayo ka apa ko pamuru-murud nun man buru sumambayang. Doa pribadi ko na po, amu ko na talibanin, matay. Sekira na po tadaw do bain no ka. Tu iri nagi kasi matanda ko yung pupusan dati dat kanu tokod ngempay kinarahingan. Anu tokod papatahak kiti ko posyon ang pertuatan dati ko makinarahingan. Jadi songkuruh nang ko penting dati da sumambayang nyampai tanganak kot atau ko pokodop. Apa tu toko mengintong do iyati no pangakano manuduk dialog dat amo dosi kuma kinarahingan isuang na sambayang okon ko mantampur rosio kadagya. Kadaan gisa mo iyalo no podinga kosorow memusorow do kinarahingan no podinga isi nohit moy pamatay datid antakan do kodop kada ada gisembot ia di orotian di tanganak. Nga miloh to kada menguhup diolo memurimon di todop diolo gisombo oswaban o menuduk diolo do mongon sikaw
kumakin rahingan matad pengintirungan daw. Jadi hali piah det ino pay sambayang det patudungan dati kuma di tanganak nga ay kasingud piah dit iboros sa kamundet kapatayon nga pendudukan no po diti hom miagal ko iti dondoh no po hom lumata na kumodop sumambayang ako kumakin rahingan moit ogom ki iti kaposian ku sayra oposi ko nga kakit ko kanawahon hirinunod mongon si ko kumakin rahingan sontob no po suang ginawa ko ka. Jadi ilan na pa kamayon dat oposi ko kakit kanawahon kadi nga popokito dat mano pa dati piagalod sayra na pod ko do po ko sakirad patuong ubanat kapatayon ko piagalon po lot sayran oposi ko kakito ko kanawahon kaka alus giyahi bahasan hirdi bo itu di kayo sa samod bo nga ay si salat iyoho no pod iati nong kolahing bo nong kolotow kahit piak patayo na sambayang nga yedit ay agayo hot ay painsala bo kako diri pagid iho na pod isuangan sambayang so sangulo no polopokon kuno po sakira tatuong bayan iti na to ay tatuong kalimpupusan tadaw kalimpupusan ko posyan ko patahakon mo ti kaposyan ko kumakin rahingan nga moy dat ino pay tanganak o konda ko atanaman dati ino pay kinarahingan na orangit ka ilo na po di boros ka sayra na po oposi ko kita ko pa dati kanawahon ka yedi badahit ipanudukan ilo na pendapat ay ilaminanurat pa na marasan dati jadi ilo tanganak moy ipangalimpupus dati ilo tanganak dati kon pondod mumbalunga lagi gumayo hikaylo lagi kapiad kamuendo sumambayang nga ay gumo na hikayra-kira kan dati lo tanganak bo iya sumambayang ay gayo kan manuho hiri no mingurilong na itanak mingurilong na ating hayaman ay mahin na pod iyayati na ti ka sambayang mo ti tanak nga di sambayang ngodop iya sumbayang makan ka nga ino pa isambayang ngomodop why no baraka tayo no takanon dahay ka no gidi modop yung magi ay masaro ko hit saritan sa ulo na masitar antakan na padi nga pansikulisyo painsungko idit tanganak isawo sambayang mo ti di tanak wah iya sumambayang kasi nuho sambayang di nga Bapak kami yang diunai tu ino pagita pa daw nga painsikulihilad unay Bapak kami yang diunay komonto kan po Bapak kami nga ikinarahingan Bapak kami yang di sorga ay nga ino po hit sambayang tanganak idid sakiro pia modop sambayang makan gitu nga sambayang modop iya di pia hit sambayang diladi nga atumbayaan to kay orot ni kinarahingan oy lan kinarahingan ni komoyon dawlo nagindad iyati tu inong kolotow ikanu popolombusom kanud monorow nunuhit suang ginaw dati isuang sambayang hari karaitet ay tagal polombusan sambayang orongo di rogon ka odu ya ikanto odu ya igihakid orongo di rogon nga haro tumanud pa ilmu dat dan pemagunaan ilmu sains nga
osanonggot koboros ni sambayang no kuro. Columbus no ditikabang kosuang hilet tolingo kosuang kagu diletutok dati. Ka. Sakira isaw sangulun mo. Nga ikaw gumuan na po porongohon nagya man nagya polologodon po puhod-puhodon nagya sambayang. Haro mikrofon kada da ithi titianit nga siyaw tu gumu itiat tidak iya dito ko hari mikrofon nga hingga mikrofon hi titian ino po yung mikrofon nga oporlu tikabang tu iti monguni okon ko itian harna iti kangkab haran po mikrofon man ya patungubo orang nga ina tangolun tu iri nagyat tujuan di mikrofon tu patungubon okon ni ko hi titian ando orang ay pologodon sambayang saya malu kan tinggal nyaman orang sambayang haran dit wah kano sambayang kam ay sobongut kinongo bobos num kinong tumo to giging nga tilum kinong ay orang sigog kanagin amin amin nga takono pondon man pod orang kinora oratian kinorohingan diri ka kada podi det isu ang sambayang pau sungo ni lemon hu dah sumambayang kan gimatu di ay nga paing kurang piatong pinay ngai haro duhot mila dati potosolon no hitid panambarasan dati tetong no bayno ko pagulu kanuh tokod mangaha ko monudok kila tanganak dati ay sumambayang kumakin orohingan. Patudukan ta kono paylo dihom mantad ta koro sayra sumuni. Okay, tanoy siya di sumambayang apa kodop miri kawisyo sumambayang. Teko oposik. Okay tanu sumambayang. To kom osagi naginawak ko kito. Ko kita tiyadi. Kumoduo iati itit boliau iati iti nong kolohing kada na ubasana sumbayang o tilambu sa kodop iti pia tango mulok po nga miyagal do nga kumbala kutir di sumbayang tilambu sa kodop pangiri kau pia ma ay taka na dadi man ubasana iti milon na pohom iri nagit isa o kakuan na kuruto polambusan iti sambayang tu ay paling kurang nga kapurugag to kada diri to dop ada kodop atilam mo sa isu hanggat kodop isu mambayang nga haro naging makantakan do sumonod pologodon ni sambayang no so sangulon ko piya nga kodop koipi kasimpangi sambay ay kasimpang kada nakatunor wa sambayang ano kasimpang sambayang. Okay, jadi pahitian to natit panambarasan natit tetong bay no. Lumatano ko humodop oposik ako to kinorohingan na po nga monokadung doho. Jadi ilo na dahi igitan dati haro pia tomporurul dati harohot panasakit nga atumbayan to kod isuang pia ko dopon dati okon no po ko paijinon do kinorohingan okon ko pabanaron do kinorohingan ni kantakan tumong kiat to kom ko kito kasari to ko pod kanawahon may to kono pakianua kumakinorohingan sakira na pakorohyan disyo katilambus to kay dat ko kito binabangga suwab tu manu to ko makiano to ko iyati no po nga gunoon to ko pakasari kinorohingan da isuang dat pelayanan. Ihon na pom irina pombodek kadidon iborosot
daon ititimpo dandoy mombodek ka kinarahingan. Kakita ko pa kanawahan da suwab mano ko pa gunawad isuang na palayanan. Karahian pa kinarahingan ng katilambus ta kay di. Katilambus it ay pagindalanan na kapasyan natin. Nuno pa'y kantakan, mahita ka na pasarha ko makinarahingan mahadad isuang kodopon dati lumatanom kodop kaswab na swab opposite ko. Miyang pa'y ginawo hom katumbayaan dat wagu dat tumuguang got pagindalanan na kapasyan. Okay, kung sikaw kumanati din sanan, ano gisisot takon isuang samayan. Kinarahingan sundo isuang kerajaan sorga, kung sikaw datuang diti, insan pa kagun na kayong pupusihet ti panambarasan, di karait at manantudok katanganak dahay, mo'y ila ka daw nga ada kaliho da sumambayang, aparagat ila da sumambayang, karati nagilo dat paingkuro ng kuot ginawo kapurimanan, da sayra dat sumon di kasari kumakinarahingan maya da sambayang. Paingkuran pa sambayang dahay nga atumbayan ni haydat aratian no, pakinawahan no, ang patunudan no, miyantak na karohyan. Nuno na po hit, kantob, ikaumpuang dahay dat papendalan dat ay sambayang, nga may nahay uhupay, may dat ay sanan na po rin nga osilid iso da kagiratan dahay, lobi dat aparagat dat minsan mo kumadya maya da sambayang ngay dahay. Kung sikaw Tuhan, alansan dat atuang suwab nga kapag yung paikagahay, isuanggot panambarasan ti. Tinasambayang dahi isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumanati din sanan, lumison no dati todop. Okay? Lumison no at palalatanom o lumison todop lumisan na ni Pito tuwang ubay na. Hinako po, sanong tutuang kumada ko sanan.